Bismillahirrahmanirrahim. Kwizina ry'Imana n'imbabazi n'impuhwe. Mana utubona tutakubona wavumereye mu gitabo cyawe cya nyuma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna adabi lashadid. Ati nimwashima ati ndobongera, ati nimwagaya ibyo nabahaye ndobahana. Mana twaje ngaha dushima ku gihugu cyacu cyiza waduhaye, dushime uko waturemye, hanyuma tugushime n'indongozi yacu duheruka kwitorera. General Major ndayishimiye, uwo mwese ndayishimiye, natwe turagushimiye Mana yacu, kandi turagusabye yuko uwo muriha ibyo amaze gukora, atwereka ubumwe bwacu, atwereka ubumwe no gufatana mu nda mu bikorwa amaze kuturangurira, kuko twebwe turi abantu tudafite icyo twomuha ngo aronke ko gashimwe, ariko wewe uwo mushimira. Tuje ngaha kugira ngo kandi twicuze kuri ibyo byose bitagenze neza, kugira ngo ubumwe utsimbatare. Turaje ngaha kugira ngo kujya nyene intumwa yawe Nuhu ariwe Nowa yabwiye abantu ati istakuru rabbakum, ati nimwicuze ku Mana yanyu, kubera ko bari mu byaha byinshi nk'ibyo twahitiyemo by'amacakubiri. Umuntu akaja mu bitamuraba kuraba ingene Imana yaremye umuntu kandi atabifite ububasha, akongera akamuhora icyo atihaye kuko yinjiye mu mabanga atarayiwe. Turasabye imbabazi Mana aho hose bitagenze neza. Hanyuma ati nimwagira mugasaba imbabazi, ukuboko kw'Imana kuri hejuru kuzoheza kubaronse ibyo mukeneye byose. Ibyo dukeneye byose Mana turakeneye, uko nyene wari wemereye. Turakeneye imvura nziza itagira igihuhusi, turakeneye imigisha mu gihugu, turakeneye byinshi byiza wamuduhera ubuntu. Turasabye kandi umutekano mu gihugu cyacu, nk'uko wabibwiye intumwa yawe musabyi wawe Ibrahim ati arahuma jara hada baladi amina, yararonse igihugu gishasha cyitwa Maka. Imisozi yacu hari kubugaragwa nta bintu bitotaye nk'ibi dufise. Hanyuma ati aba bantu utubaronse ukubaho, natwe Mana yacu turagusabye ukubaho. Imana yacu ni iyo Mana ya Ibrahim sokuru wacu, ati uduhe umutekano. Natwe turasabye Mana yacu umutekano uzira nyamugigima, uzira injyane mu gihugu cyacu. Turasabye umutekano uzira gutegwa n'abanzi b'indani n'abo hanze. Hanyuma uturonse ibyo byose dutuma tugira ubuzima bwiza, tuguma dukundana. Hanyuma impanuro ya nyuma tuyisanga ku mukozi w'Imana wa nyuma, intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yavuze ati yadullahi madama, ati ukuboko kw'Imana kuri hejuru yabo bose bumvikanye. Rero turagusabye umwumvikano mu gihugu cyacu Mana, turagusabye iteka n'itekane, ungandanye utudagamira indongozi baduhaye n'abamufasha. Wa hada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.